ibadatına jarattı. Özün tanıtış üçün jarattı. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды beyiş üçün jarattı. Bu dünyаны bizge Allah baş idirtip koydu. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. Бұл ай, gün, жер, асман, жылдыздардың бардығы bizge қызмат кылат. Hayvanlar bizge қызмат кылат. Алымдар айтышат, insandı biz сый урматтуу кылып койгонубуз İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Караңыз, бардық жандықтар өзүнүн оозун, тумшугун жерге салып ичет да, insan колу менен мындай кылып жеткирип жейт. Иттерди карасаңыз, уйларды, койлорду, мышыктарды, ат, бардық жаныбарларды карасаңыз, өзүнүн башын жерге салып жейт. Суу ичеби, дан жейби, ырыскысын Allah берет. Бирок башын салып жейт. Allah Taala insanга мындай кылган жок. Колу менен insanга мындай иззат берди, оозуна жеткирип жейт. Экинчиси, insan бардыгын башкарат, бардыгын минет. İnsanды эч ким минбейт. Eşekti mingенди көрөсүз, insan минип баратат. Atты insan minip baratат. Töөнү insan minip baratат. Бирок eşek insanды минип алганын, töөнүн insanды минип алганын, аттын insanды минип алганын көрбөйсүз. Ушул жерден билсек болот, мынакей insanды Allah кандай иззаттуу кылып жаратты. Allah Taala insanды эң чырайлуу махлук кылды. Өзгөчө وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. İnsandı biz öte çıraylı tüzülüşte jarattık deyip. İnsandın çırayı yer asmanın çırayında emez. Bardık hayvandan da insan çıraylı. En ulu çırayı insandın akıllı. Allah Teala akıl verdi insanga. Ne üçün deseniz, şu alamdın koca tanısın. Alamdın jaratıcıсын, alamdın başkarucusun tanısın der. Bardık paygambarlar geldi. Allah'ını tanıştırış için. Bardık paygambarlar geldi. Allah Teala'ga gana sıyındırış için. Jaratkan Allah Teala'nın kudretin, Allah'ın mehrimin, rayımın, jaratıcı, boruker, kajetlerdi pütürücü, ömür verici, ölüm verici, ırıskı verici, saktoğucu, dualardı kavul kılıcı, kajetlerdi pütürüp, adamdın armanın uğa turgan, işin işke aşıra turgan, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala ekenin bardık paygambarlar gelip düşündürgön. Paygambarlar asıl zatlar, Allah ulu zatlar. Paygambarlar gelip ayttı, Allah'ın akısı emne, ata-enenin akısı emne, bir tuğanların akısı emne. Bu dünya hukuktun dünyası. Her bir insan bu dünyada gelip sözsüz akısını verişiniz gerek. Her bir insanın akısını veriş gerek. Canavardın akısı dağı var. Hayvandın akıları dağı var. Tirilerden, ölüklerden dağı akısı var. Bu dünya akısını bere turgan dünya. Ahiret, oşo akısını bergeningizge, şuna sözsüz siz akınızda alasız. Bu jakta bir joopkerçiliğinizde atkarınız. Tiyakta Allah subhanahu wa ta'ala sizge beret. Atanızda sıylasanız, tiyaktan Allah Teala'm soğup beret. Apanızdan akısını berseniz, tiyaktan sizge soğup beret. Ayalınızdan akısı, bala çakanızdan akısı, Allah'ın akısı en birinci, Paygambarımızın akısı, akısın bere turgan dünya tuğanlar. Gün sayın akısın bereyli, adamların akısın bereyli, Allah'ın akısın bereyli. Hukukullah ve hukukul ibad. Allah'ın hukukları var, bendenin hukukları var. Allah'ın akısı ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ın akısı bul. Bul Allah'ın akısı tuğanlar. Namaz Allah'ın akısı. Orozu Allah'ın akısı. Zekat Allah'ın akısı. Acılık Allah'ın akısı bul. İbadet Allah Teala'nın akısı. Bizim boynumuzdaki millet farz. Bizim boynumuzdaki joopkerçilik. Bul Allah'ın akısı. Kim Allah'ın akısını berse, Allah subhanahu wa ta'ala anı azaptavay. Anı Allah subhanahu wa ta'ala dozakka salvay. Jaratkan Allah anı günahlerini geçiret. Allah'ım Allah Teala anı günahsını geçiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'dan soraganda, ey Muaz, pendenin boynunda Allah'ın akısını bilesi mi dediler.
Жоқ, bilbeyim dep жооп берди. Allah'ın elçisi biri çöröktü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, pendelerdin moynunda Allah'ın akısı, bul ağa ibadat kulu, Allah'a şirk keltirbe. Ağa hiç kандай şirk keltirbesin. Jaralganды teң debesin degen söz. Jaralgan jaratуучуга teң emes. Jaralgan jaratуучуга okşoş emes. Jaratуучу jaralganга okşoş emes. Allah subhanahu ve taala jaralgandын sıfatlarından aruu zat, taza zat, bardıq kemçildikten taza, bardıq жетишпестиктен taza. Anın ata-enesi жоқ, anın bala-çakası жоқ, tuğan uruğu жоқ. Allah sizge bizge okşop жоқтан бар болгон жоқ, бардан жоқ болуп кетпейт, унутуп калбайт, алданбайт, эстен чыгарбайт, коркпойт. Жараткан Allah subhanahu ve taala'nın sıfatı, Zaratkan Allah'ın sıfatı. Bismillah. Evet. Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatı. Жалгыз eç kандай şerigi yok. Demek Allah'ın akısı ken bu ibadat doğandar. Allah Kur'an'da aytat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan menemen cinlerdi ibadat kılış üçün jaratkamın. Bana ibadat kılış üçün gana jaratkamın. Adamlar, insanlar Allah'a ibadat kılısı gerek. İyyâke na'budu. Sana gana biz ibadat kılabız. Ve iyyâke nesta'in. Jana senden gana biz jardam surayбыз. Allah Taalaga kulçulduk kılı, moyun sunu, özümüzün kul ekenimizni görsetü. Pendelerden akısın bereyli. Pendelerin akısından en birinci ata-enenin akısı, ayal balachak, jakınlarınыздın akısı, bardıq adamzattın akısı, hukukul ibad, pendelerden akısı tuğan, Allah özün akısın geçirip yürüşü mümkün. Şirk ele keltiribese, bırak pendelerin akısın geçiribeyt, al pende geçirmeyince. Oşun üçün bu dünyada adamlar menen çoğu jaşayбыз. Adamlar menen çoğu jaşayбыз. Biri-birimizden akыбызга girбей, biri-birimizden akыбызды tebelebey, biri-birimizdi kordoboy, biri-birimizden mal canını tartıp albay, canına zulumduk kılbay, yaşagandı Peygamberimiz üretken. Pendelerden hukukları öte көп. Biroq alımlar 3 hukukta aytar. Kim oşol 3 hukuktu atkarsa, bardıq hukuktu atkarganday bolat. Bizge jеңил kılıp koydu. Bizge jеңил kılıp koydu. Musulmandı musulmanga bolgon akısın Peygamberimiz aytты. Eger de al. Musulmanın bolgon akısı bir rivayatta 5'ö, bir rivayatta 6'o dep aytты diye. Salam berse, assalamu aleyküm dese, musulmanın akısı ken, ve aleyküm assalam dep жооп beriş gerek eken. Aleyke alış gerek eken. Bul anın akısı ken. Sizge Allah'ın tınçtığın kalap, rayımın kalap, berekesin kalap, sizge salamdaşıp atabı. Siz dağı ağa жооп bergeniniz, ağa jakşılık kalaganınız, tınçtıktın kalagan, tınçtıktın Allah rayımın berekesin kalagan, bul da millet doğanlar akısı. Egerde musulmanga aleyke alba koysanız günökör bolasız. Al sünnet atkарды sizdin boynunuzda vacip. Salamdı kaytarı vacip ele. Salam bermey koysanız siz Allah'ın aldında günökör bolasız. Perişteler günöөнү жазат. Ertege bul. Tuğandar kıyamet günü sorak aldılar. İkincisi, musulman egerde çakırsa, geliniz tamak içip ketiniz dep, anın kanday öňü başına karabastan, kembagal bayına karabastan, anın çakırganın kabul aluu, bul musulmandın akısı. Akısı. Bul musulmandın akısı demek, çakırgan jerge barış gerek. Çakırgan jerge bul anın akısı eken. Üçüncüsü çüçkürüp, elhamdülillah dese, yarhamukallah, Allah'ın atını aytты bulçu. Elhamdülillah dep Allah'a maktoo aytты. Uşu sözü siz ukkan soň, siz yarhamukallah, Allah sizge rayımına bölösün dep жооп bergeniniz musulmandın akısı. Mildet bol kalat tuğandar bol. Bizim moynumuzda birörün elhamdülillah degen ukkandan keyin çüçkürgönden soň biz ağa dua bereyli, ağa jakşılık kalaylı. Emne dep yarhamukallah, Allah sizde rayımına bölösün. Bul vacip bol kalat eken tuğandar. Estegende pende kaçan elhamdülillahi kesira dese,
Allah Taala aytат eкен: "Uktubu li abdi rahmati kasira." Men pendem üçün жазып койгулачы амал дептеринде. Менин райымдуулугум да көп дейт. Allah'a көп мактоо болсун десеңиз, Allah Taala sizge жаздыртат экен периштелериңизге, менин райымым да көп деп жазып койгула ушул пендем үчүн дейт. Ошон үчүн туугандар, бул демек биринчиси чакырганга, салам бергенге жооп берүү экен. Чайга, тамакка чакырса, ага жооп бериш керек экен. Чүчкүргөн болсо, ага жооп бериш керек экен. Ооруп калса, ага жооп бериш керек экен. Төртүнчүсү, мусулман ооруп калса, аны зиярат кылуу, ал абалын сурап, көңүлүн көтөрүү, бул мусулманга милдет экен. Мына мусулмандын акысы. Мусулмандын акысы. Мен ал менен урушуп кеткен элем, ал мени мындай деп койгон эле, тигин деп койгон эле. Жок. Ооруп атабы, ким болбосун, тааныйбызбы, тааныбайбызбы, аны зиярат кылып, көңүлүн көтөрүп, бул туугандар мусулмандын акысы. Бешинчиси, эгерде өлүп калса, жаназасынын аркасынан ээрчүү, жаназасына туруу, бул мусулмандын акысы экен. Адам өлдүбү, сиз карабаңыз ал. Улуту ким эле, урусу ким эле, сизге кандай мамиле кылат эле, ал кызыктырбайт. Ал Алланын кулу эле. Алланын кулугу болду. Сизге кандай жамандык кылса, Алланын алдына барганда өзү жооп берет. Бирок сиз мойнуңуздагы милдетти аткарыңыз. Жаназа болдубу, окуйсузбу, окубайсызбы, кыямат күнү ушуга сиз жооп бересиз. Ал кылган мамилесине ал өзү жооп берет. Сизге азыр териштиргенге кызыктырбасын. Сиз барып туруп жаназасына туруңуз. Мусулмандын жаназасына туруңуз. Алла субханаху ва таала бул акыркы мисалы мусулмандын акысы жаназасына туруу туугандар. Bir rivayet altıncısını koşkon, da istansahaka fansahlehu. Kaçan senen bir nasihat surasa, jakşı oy pikir, bir uşunday surasa, kengeş surasa, anda jakşılıkты kaalap, jakşı kengeşini ber deyt. İçi tardık kılva, gör albastık kılva. Bilgen bilimingdi, tajribangdı, önörüngdü, түшүнгөнүңдү, маалыматыңды бөлүшүп кой. Айтып кой, мусулманга жакшылык каалап кой. Мындай кылбаңыз, мындай кылсаңыз жакшы болот. Мен көргөмүн, тажрыйбадан же болсо билимим бар. Кандай гана болбосун да. Бул жалпысынан укукта айтып атабыз. Эми башында айткандай, мусулмандын мусулманга болгон укугу өтө көп. Алардын арасынан 3 укук туугандар. Эгерде ушул 3 укукту аткарсак, бардык укуктарды аткаргандай болот дейт. Биринчиси, мусулманга жакшылык каалаңыз. Жакшылык каалай албасаңыз, ага жамандык каалабаңыз. Ата энеңизге жакшылык каалаңыз. Бир туугандарыңызга, атаңыздын бир туугандарына, апаңыздын бир туугандарына, өзүңүздүн балдарыңызга, кошуна колонго, элибизге, журтубузга, бадышабызга, бардык жөнөкөй калкка, байларга, кембагалдарга, кыскасы айтканда баарына жакшылык каалоо. Sizden jakşılık kaaloo çıksın. Sizden jaman tilek çıkmasın. Sizden jaman tilek, jaman kaaloo çıkmasın. Sizden jaman teskeri dua çıkmasın. Sizden jakşılık kaaloo çıksın. Oşon üçün aytat, birincisi jakşılık kaalaylı, jakşılık kaalay almasak tuğan jamandık kaalabaylı. İkincisi payda jetkirүү. Payda jetkiriңiz. Payda jetkiri almasanız ziyan jetkiribеңiz. Tiliniz menen payda jetsin, kolunuz menen payda jetsin, akçanız menen payda jetsin, iliminiz menen payda jetsin, kızmatınız menen payda jetsin. Sizden kıskası aytkanda musulmanlar paydalansın. Sizden musulmanlarga rahat jetsin. Musulmanlar sizden rahatlansın. Musulmanlar sizden paydalansın. Demek tuğanlar sizden elhamdülillah musulmanlar, şu kim musulmanlar? Birinci ata enemiz. Ayal bala çakağınız. Uşlar sizden paydalansın. Sizin paydanız jetsin. Bir tuğanlarınızga sizin paydanız jetsin. Koşunalarga sizin paydanız jetsin. Uzak jakınкы tuğanların barına safardasız mı, asmandasız mı, jerdesiz mi, meçittesiz mi, bazardasız mı, göçöde taladasız mı, ayrıması yok. Sizden payda jetsin. Bu musulmandın akısı. Eğer de payda jetpese, ziyan jetpesin. Ziyan jetkizbeyiniz. Tiliniz menen ziyan jetkizbeyiniz. Kolunuz menen ziyan jetkizbeyiniz. Akçanız menen,
mal mülkü, mansabımız menen ziyan jetkizmeyiz musulmanga. Musulmanga ziyan jetkir. Payda jetkir alsanız jetkiriniz. Jetkir albaysızbı, ziyan jetkirmeyiz. Üçüncüsü, musulmandardı maktаңыз artınan, yüz aldынан emes, betinen emes, artınan, özü çok kezinde maktаңыз. Musulmandı çok kezinde maktаңыз, min degen soğup, min degen ibadattan çoğoru soğup alası. Bирок musulmandı maktay albay kaldık biz. Bugün biz özümüzdü gana maktayбыз. Başkalardı jamandayбыз. Bugün biz özümüzdü gana maktayбыз. Başkalar tolko jamandayбыз. Tuğanlar, İslam dini андай emes. Biz özümüzdü jala jabaylı, başkalardı maktaylı. Çünkü başkalardı maktaylı, koşunalardı maktaylı, dostlardı maktaylı, başka aile hükümetin, başka rayondu, başka ulutlardı maktaylı, başka urulardı maktaylı. Tilimizden çıkıyor ol. Kıyım bolup kaldı o bugün ya. Başkanı maktagan kıyım bolup kaldı bizge. Başka uluttu maktagan kıyın. Maktaba tatıktı da olsa da maktay albay. Sen ne için? Jürek ölgön da. Jürek karaygan. Ruhaniyat öçkön. Kur'an'dan uzakpız. Adamgerçilikten uzakpız. Adiletlülükten uzakpız. Hakikattan uzakpız. Sebepten biz jüregimizi tazalamadık. Biz Kur'an okumadık. Peygamberimizin yoldamasına düşmedik. Peygamberin sünnetini okumadık. Buna oşonda tuğan. Peygamberimiz her bir insandı bağlı kılgan ele. Bilal razıyallahu anh kul ele. Kapkara ele. Min degen Arap. Min degen Kurayş urusunan. Min degen imandu. Min degen küçtü. Min degen batır. Bütün alamdagi musulmanlardan amiri. Hazret Umar razıyallahu anhu aytotat. Seyyiduna Bilal. Bilal bizni mırzabız deydi da. Kimdi buna? Çünkü tuğanlar bizden üçüncü musulmanların akısı maktaylı. Maktay almasak caman davaylı. Uşak davaylı. Cana japbaylı. Kimsin peyli. Maktay albaysı duh jetpeyi maktaganga anda caman davaylı koyunuz. Tilinizden caman söz çıgarbaylı koyunuz. Sebep degende tilinizden her bir söz yazılan. Tilinizden çıkan her bir söz yazılan. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Adam balasının tilinden kanday gana söz çıkmasın, canında gözömölde turgan, жазганга tayar perişteler sıra salıp жазат ekende. Her bir söz yazılan. Oşo sözdü kıyamat günü özünüz okuyuz. Amal defteriniz sizdikine yazılan. Anı kabırda görürsüz. Ahirette görürsüz. Kitebinizde alganda kanday amaldardı kıldınız. Kanday söylediniz. Balagatka tolgandan ölgөнгө чейин emne sözünü söylep amalınızı tolturdunuz. Çın söz menen bir je жалган bı? Hakikat menen bir je olsa da başka bı? Bardığınız işe cevap verin. Bardığı жазылат, bardığına oku olur. Demek tuğanlar, mınake musulmandan 3 akısını unutmaylı. Allah'ın akısı ibadat eken, musulmanların akısı bir sözünden aytkanda payda jetkirүү, rahat jetkirүү, jakşılık kaaloo, артынан мактоо, mına musulmanların akısı eken. Uşunu ata enеңizге, uşunu bir tuğanlarınızga, uşunu koşuna kolongo, bardık жалпы musulmanlarga, barıgız Kırgız eline, bardık Orta Aziyaga, bütkül dünyadaki insanlarga, uşunu kalasak biz çınıgı musulman bolabız. Mınake musulman degen jönele at emes, musulman degen bu zat, musulman degen sıfat, musulman degen bu hakikat tuğan. Jönele men atım musulman dep. Yok. Musulman bu başkaça adam bu. Musulman dep söz aytып atat. Muslim, Allah'a baş igen, moyun sungan, özün çaştan tartıp tırmaka çeyin Allah'a tapşırgan, işlerini de Allah'a tapşırgan, Allah'ın aldığında kul ekenini unutmagan, Allah'ını estep ahirette esten çıkarvagan, mına keçiniği musulman, tilinden payda jetet, kolundan faydası jetkiret, akçası menen faydası jetkiret. Emni üçün? Allah üçün, ahirette kuruş üçün. Tuğan, barımızga Allah Taala'nın bir ele yaşao bergen, gayra bu dünyaya gelmeybiz. Geçegi gün, emi görmeybiz. Anı kıyamet günü görüyoruz.
Keçe kança жақсы iş kıldınız, kança жаман iş kıldınız, kançası ihlastуу, kançası riyakörlük, bardığı kıyamatка ketти. Anı geçe günde emi inşallah kıyamat günü görürüz. Ertenki gün bizge belgisiz, bugünkü gündü bağlaylı, bugünkü gündü kadırlaylı, bugünkü gündü şükür men ötköröylü, zikir menen ötköröylü, kiçbeyillik menen ötköröylü, tazalık menen ötköröylü, bir tuğandık menen ötköröylü, ibadat menen ötköröylü, Kur'an menen ötköröylü. Allah'ın nimetine şükür kılıp, Jaratkan Allah Teala'ga başıyıp, Jaratkan Allah Teala'dan dua kılıp, Allah'dan jardam sorap, Peygamberin sünnetine takat karıp, bugünkü gündü nurlaylı, bugünkü tündü nurlaylı, bugünkü tündü, ahiretimizni kuraylı. Uşu tün menen, uşu gün menen, sizden kabırыңızda sizden başka hiç kim kurbayt, ahiretinizi sizden başka hiç kim kurbayt, sizden tarazanız özünçö, apаңыздың tarazası özünçö, atаңыздың tarazası özünçö, kıyamat günü taraza var, жақсы işlerge, жаман işlerge tartıla turgan taraza var. Tiyanak çıkaraylı tuğandar, gelingizler, söylesek жақсы söz söylöylü, жақсы amaldарды kılaylı, жақсы işlerdi kılaylı, kaçankıga çeyin, ölgөнгө çeyin. Adam ölgönde amalı toktayt. İza mata ibn Adam inqata amalu. Adam öldü mü? Amalı toktayt. Boldu. Oşogo çeyin sadaka bere alabız. Oşogo çeyin zikir kıla alabız. Oşogo çeyin dua kıla alabız. Oşogo çeyin sajda kıla alabız. Oşogo çeyin meçitke gire alabız. Oşogo çeyin tarat ala alabız. Oşogo çeyin oroza karmaya alabız. Oşogo çeyin Kur'an kitap aç alabız. Egerde adam öldü mü? Boldu. Amalı toktayt. Eş derse kıla albayız. Bir söz ayta albayız. Bir Subhanallah ayta albayız. Elhamdülillah ayta albayız. Allahu Akbar ayta albayız. La ilahe illallah ayta albayız. Bir sajda kıl albayız. Bir son sadaka ber albayız. Tuğan, oşol gün gelgenge çeyin, жақсы амалдарды kılıp kalaylı. Buna jer var go bütkül alam. 1 metr kvadratı Allah Teala güne üçün jaratkan emes. Gektar tiyakta tursun. 1 metr kvadratta dağı güne üçün jaralgan emes bul jer. Kan tөгүш üçün, buzukuluk üçün, jamandıq üçün, güne üçün, aram üçün Allah jaratkan emes jeri. Oşun için gelingizler oңолойлу. İslam dini oңoluğa çakırat. İslam dini ıntımaka çakırat. Jönököylükө çakırat. Uyattуулukka çakırat. Intınmak birimdүүлükke çakırat. Dostlukka çakırat. Tazalıkka çakırat. Darat alıp jaşaylı. Darat menen jüröylü. Gusul menen jüröylü. Namaz menen jüröylü. Ha, birinizge biriz kiçbeyli olup jaşaylı. Birinizge rayımdı olup jaşaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga, bütkül adamzatga rayımdуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Rayımdуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Erkekler, ayaldarga rayımdуулuk kılgıla. Meyli al ayalzat apa olsun. Je ömür jarыңыз ayal olsun. Je sizdin namızыңız eje karındaşыңız bolsun. Je olboso sizdin beyişiңiz kızыңız bolsun. Ayrıması yok. Ayaldarga erkekler rayımdуулuk kılgıla. Zorduluk, zombuluk kılvagıla. Alardı kordovogıla. Alardı kıynavagıla. Alar Allah'ın amanatı. Sizlerden aldığınızda turgan amanatı. Amanatka kıyanat kılvagıla. Alarga payda jetkirgili. Mına İslam dininin çakırıgı. Ey күчтүүлөр, alsızlarga rayım kılgıla. Күчтүүлөр, alsızlardı basmırlavagıla. Kulguntuktavagıla. Alardı kordovogıla. Alardı mal mülkün tartıp alvagıla. Tuğandar, Allah'ın üstüne şıldığındavagıla. Ey күчтүүлөр, alsızlardır üstüne şıldığındava. Alsızların üstünden gülve. Alsızlardı kalaganday kılva. İslam dini kanday? Rayımdуу жашоону үйрөтөт. Köpçülük, azçılıktı. Rayımdуулuk kılgıla. Baylar, kembagallarga rayımdуулuk kılgıla. İslamdın çakırıgı. Baylar, kembagalların akısını berip koygula. Oşo zeket özü Allah'ın akısı. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın uşunu özün akısından altırıp mınakey bebeçaraga kembagallarga berdirip atar. Oşon üçün zeket birinci siz bergeninizde birinci Allah'a jetet. Anan kembagalın koluna tiyet. Tuğandar, rivayatta gelir. Kaçan zeketin adam bergende kembagalga meyli al tuğanınız bolsun, koşunağınız bolsun, ayırması yok. Birinci şu berip atkanınızda siz çıkarıp atkan zeket 40 koydan 1 koydu berip atkanda, 30 uydan 1 uydu berip atkanınızda, 5 döğden 1 koydu berip atkanınızda,
же болбосо кандай акчадан 40тан бирин берип атканыңызда биринчи ошол кембагалдын колуна тиерден мурда Алла Таалага жетет, анан кембагалга тиет. Бул Алланын акысы эле. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер, райымдуу жашайлы бири-бирибизге. Байлар кембагалдарга райымдуу болсун. Чоңдор кичинелерге, эркектер аялдарга, күчтүүлөр алсызга райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге бизге райымдуу ислам динин алып келди. Райымдуу ислам динин алып келди. Алланын акысын берип жашайлы. Алланы эстеп жашайлы. Ушу жоктон бар берген мына көз Алланыкы, мына кулактар Алланыкы, согуп аткан жүрөктөр Алланыкы, бардык биздики эч нерсебиз жок. Бардык Алланыкы, жан Алланыкы. Аллага тиешелүү биздин денелерибиздин бардыгы. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Адам өткөндө ушу дуаны окуйбуз. Инна лиллахи. Ол адам өттү, бирок айтып атабыз. Не деп? Албетте биз Аллага таандыкпыз. Биз Аллага тиешелүүбүз. Ва инна илейхи раджиун. Жана биз ага кайтуучубуз. Караңыз, адам башка бирөө өлдү. Кервенде бирөө өттү. Ташкөмүрдө бирөө өттү. Наманганда бирөө өттү. Бирок биз эмне деп атабыз? Ал өттү эмес, биз дагы өтөбүз деп атабыз. Алго өтүп кетти, ага болду, ал кезек кимге келди деп атабыз. Ал өттү, ал кетти. Эми кезек кимге келди? Баарыбыз Алланыкыбыз деп атабыз. Баарыбыздын жаныбыз Алланыкы. 100 жыл мурда мына ушу көздөр жок эле, ушу кулактар жок эле, ушу жүрөктөр жок эле, ушу кол путтар жок эле, ушу мээлер жок эле. 100 жыл мурда кайда элекпиз? Эч кимибиздин эч нерсебиз жок эле. Бардыгы Алланыкы. Алла берди, неемат катары берди, аманат катары берди. Кулак Алла Таала берди. Жоктон берди туугандар. Угуп алыңыз. Атанын белине чыккан бир тамчы суудан ким ушундай кулак жарата алат? Ким ушундай уга турган кулак жарата алат? Бир тамчы суудан көздү жаратып берди. Бир тамчы суудан жүрөктү жаратып берди. Алла жаратуучу, чырайлуу жаратуучу. Алла кудуреттүү. Алла Тааланы жакшы таныйлы. Жоктон бардык нерсебизди мүчөбүздү кылып берди. Тырмак өзүнүн жайында, кирпик өзүнүн жайында, көз өзүнүн жайында, каш өзүнүн жайында, баш өзүнүн жайында. Бардыгын алхамдулилlah Алла Таалам эмне деген инсандын денесине кандай деген кереметтерди жашырган, кандай деген сырларды жашырган, кандай деген инсандын денесинде эмне деген аалам жатат, эмне деген таң калыштуу керемет жатат. İnsanın denesinin içi. Bunu Allah'dan başka hiç kim jarata alбайт. Bаарыбыз enenин içinde, enenин karnında, enenин jatынында 40 gün bir tamчы su olup жатканбыз. Ошол күндү унутпаңыз. Унутуп калдыңыз, бирок Kur'an sizge eskertet. Kur'an sizди эстетет. İnsan unutacak, Kur'an эстетет. Allah Taala unutup kalgan sabактарды эстете турган Kur'an берген. Kur'anды окусаңыз, siz emne ekeninizi tanıysız, kanday eleniz tanıysız, kim ekeninizi tanıysız, emne üçün jaraldınız tanıysız, natijanız kanday olur tanıysız. Sizde kabırda emne kütüp atat, ahirette emne kütüp atat, tübörüktü beyişke joldama var mı, je tübörüktü dozoko joldamoңuz var mı? Bardığın Kur'an sizge aytıp beret. Siz kim ekensiz bardığını aytıp beret. Bizge çeyin emne olgan Kur'an aytıp beret. Bizden gen emne olat Kur'an aytıp beret. Can degen emne, dene degen emne, jakşı amalga kanday natija, jaman amaldara kanday natija. Kur'an-ı Kerim bunu çaçıp aytıp beret. Peygamberimiz uşunu çeşmeleş üçün gelgen, açık aykın bayandaş üçün gelgen, düşündürüp beriş üçün gelgen. Peygamberimizin maksatı uşul bolçu tuğan, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, akırkı kitap. Bundan hem kitap düşmey. Kudaylık kitap, kudaylık joldomo, kudaylık bağıt, kudaylık nasihat, Allah'ın buyrukları, Allah'ın çakırıkları, Kur'an-ı Kerim jaratkan Allah'ın kaolosu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşu Kur'an'dı çeşmeleş üçün, Kur'an'dı bayandaş üçün, adam kankende baktılı olat, kankende çının adam olat, ayvandap ketpey, şeytandap ketpey, cırtkış bolup ketpey, çınığı insan boydan kalat, çınığı insan boydan yaşay.
Dünyada dağı baktulu, kabırda dağı nurlu, ahirette beyiştin bakşasından orun alat. Dozoktun otunu olboy, dozokta o kordukta alboy. Ağa jitpестен туғандар. Пайғамбарымыз şunu aytты. Kur'an-ı Kerim'de şunu düşündürüp verdi. Demek Allah Teala bizde emniyeden jaratkan. Enenin içinde 40 gün bir tamçı kan bolturduk. Bir tamçı suyukluk bolturduk. Andan ki 40 gün kanga aylandık. Andan ki 40 gün etke aylandık. Et bolturduk. Bir muştum et. Et. Bir muştum göç. Hiç kanday göz yok. Hiç kanday kulak yok. Hiç kanday eş dersesi yok. Allah oşal etti teşip durup iki göz kıldı. Teşip durup iki kulak kıldı. Bardık müçelerin toluktadı. Enenin içine kanday keremetli olup jarattı. Emi bizde bekar jaratkan yok. Oyun üçün jaratkan yok. Gülkü tamaşa maksatın jaratkan yok. Günah üçün jaratkan yok. Bilip alınız cer asman jakşı amal kılış üçün jarattı. Sizdi birdi sınaş üçün jarattı. Kim yer jakşı amal kılasыңар? Tilin yerden amalыңар noңda kıla. Gözüңөрдүн amal noңda kıla. Alkın, kulak, me, жүрөк, kol, put, uyatlı jer, kıskası aytkanda dene müçelerin bardığın amalыңар noңda kıla. Kanday gana bolбосуңар бактылуу болосуңар. Бактылуу болуш үчүн кембагалдын бай болгонун кажети жок. Эркектин аял болгонун кажети жок. Аялдын эркекке окшогонун кажети жок. Бактылуу болуш үчүн депутат болгонун кажети жок. Бактылуу болуш үчүн тууган бай болгонун кажети жок. Бактылуу болуш үчүн адам болгонун кажети бар. Мусулман болгонун кажети бар. Амал доңдойлу. Кембагал болсоңуз да Алла бактылуу кылат. Оорукчан болсоңуз да Алла бактылуу кылат. Аз жашасаңыз да Алла бактылуу кылат. Перзенттүү болбосоңуз да Алла бактылуу кылат. Куник болсоңуз да Алла бактылуу кылат. Айылда жашаңыз да Алла бактылуу кылат. Bir kulağınız yok bolsa da бактылуу кылат. Gözüңүз көр болсо да бактылуу кылат. Инвалид болсоңуз да бактылуу кылат. Гыжалат болбоңуз. Бирок жүрөктөгү ишенимди оңдоңуз. Денеңиздеги амалыңызды оңдоңуз. Алла өз кудурети менен дүйнөдө да бактылуу кылат. Кабырда да бактылуу кылат. Ахиретте да бактылуу кылат. Гыжалат боло турган нерсе жок туганда. Бактылуулук байлыкта эмес, бактылуулук мансапта эмес, бактылуулук чырайда эмес, бактылуулук күчтүүлүктө эмес, бактылуулук көп жашаганда эмес. Угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты. Эң мыкты, эң жакшы адам ким деп? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берди. Көп жашаган, жакшы амалдарды кылган деп. Эң жаман адам ким деди эле? Пайгамбарыбыз айтты. Көп жашаган, жаман амалдарды кылган. Демек, көп жашаган Алла эч нерсени чечпейт. Жакшы жашаган ошо чечет. Аз жашаса да саз жашасын деп ушуну айтат. Bir gün жашасак дагы пайдалуу, такыбалуу, күнөөдөн сактанган, Аллага баш ийген, кулчулдук кылган, Алланын китеби Кур'ан окуган, Алланын зикирин кылган, Алладан дуа кылган, ахиретти сураган, жаратканды чырайлуу тааныган, Алладан үмүт байлаган, Алланы сүйгөн, Алладан корккон, жараткан Алла Тааланын айтканынан чыкпаган, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүннөттөн чыкпаган, мына адам бактылуу. Ошондуктан агайын мусулман бир туугандар, мынакей бүгүн Аксы району Коштобой айылында жолугуп отурабыз, жүздөшүп отурабыз, ыймандашып отурабыз, унутуп калган сабактарыбызды эстеп отурабыз. Алла Таалага чогуу шүгүр келтирип, жараткан ааламды, Алла Таалам ааламдын жаратуучусу, эртеге биз кайтуучу, Алла Таалага алхамдулилlah шүгүр кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адамзатты куткаруу үчүн жиберилген экен. Адамзатты шайтандын азгырыгынан, дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан куткаруу үчүн жиберилген экен. Ошо пайгамбарыбыздын жашоосун талкуулап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нурлуу жашоосу менен нурланайлы, бири-бирибизге ырайымдуу болойлу, жалгыз эле мен эле бейишке кирейин эмес, баарыбыз бири-бирибизге жардам берип чогуу кирейли, ибадатты дагы орундайлы, даватты да орундайлы, бири-бирибизди жакшылыкка чакырайлы, бири-бирибизди жамандыктан кайтарайлы, алхамдулилlah бири-бирибизге пайдалуу болуп жашайлы, күйүмдүү болуп жашайлы, бири-бирибизге зыяныбыз тийбесин, бири-бирибизге только ошо жакшылык каалайлы деген маселе үчүн алхамдулилlah баян болду.
Agay Müslüman bir tuğanlar gelingizler. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın kança buyruktарын uşu günge çeyin atkarbay, taştap, koygonubuz üçün Allah'dan geçirim sıraylı. Allah'ın kança degen buyruktарын biz taştap koyduk. Kança degen buyruktарын aram nerselerin, tıygan nersesini atkarıp aldık. Bilbesten, bilip turup dağı, gede nadandıktan, gede arganday. Şunun için inşallah Allah'tan geçirim sıraylı, tövbe kılaylı. Budan arkısın jaşoğuz deyen oңдоп keteyli. Kança jaşoğuz kaldı özü bilet. Biro kalgan jaşany oңdoylu. Ötkөнгө salavat, afallah amma salaf. Ötkөнгө salavat. Ötkөndü karab ele, mına murda mınday ele deyip toktotup. Mına egemendülügüzge 33 yıl olup kaldı. Kudaga şükür 33 yılın içinde dinimizde elhamdülillah erkinlik berdi. Үйрөнгөнгө, окуганга, билгенге, айтканга, жайылтканга толук мүмкүнчүлүктү жараткан Алла Таалам берди. Ата-бабаларыбыздын көз жашы, аларыбыздын курбанчылыгы, алардын ыйы, алардын дуаларынын берекеси менен. Эми алхамдулилlah будан аркысын жакшы алып кетейли. Келиңиздер, баарыбыз 24 saat мусулман болуп жашайлы. Мечитте мусулман, базарда жөөт христиан болбойлу. Шайтан болбойлу. Meçitte Müslüman bu, bazarda da Müslüman boloylu. Meçitte Müslüman bu, üyde dağı Müslüman boloylu. Qayerde gana bolboylu, elhamdülillah Müslüman boydan kalat. Oşun için meçit, tarbiyanın jayı, meçit, adamdı oңdой turgan, tazalay turgan, adamdı Allah'a baylanıştıra turgan, jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga jakındata turgan jay. 5 vakt namazды meçiti bekem karmaylı. Kanday cuma namazga gelip otabız. Kudum ушундай мечитке 5 vakt namazga kelgenge hareket kılaylı. Allah'ın bu farzı tuğan. Erte menen bagындata tursak, muzdaq suga daarat alıp, meçitke karay jönösök, den soluğa da jakşı, ruhaniyatga da jakşı, jan dünyöge da jakşı, ahiretke da jakşı, dinge da jakşı, dünyöge da jakşı. Jakşılıktın gana üstünde bolot. Peşimge çeyin işledik. Meyli namaz okup algandan keyin peşimge çeyin dünyönü kılaylı, dıykançılıkты kılaylı, mal çarvanı kılaylı. Dinimiz kılva dep aytkan jok, dünyönü taşta dep aytkan jok, akça tappa dep aytkan jok. Paygambarımız aytты, men aytkanday tapkıla, men aytkanday kılgıla. Dünyöge kul bolbogula, dünya sizlerдің kulungar bolsun. Akçanın kulu bolbo, akçanın kulu bolbo. Akça çakırsa bara kalasın, Allah çakırsa gelbey oturasın. Uşu kanday bol, adamgerçiliktүү. Azan Allah'ın çakırı. Rızkını berүүчү da Allah, akçanı berүүчү da Allah. Siz bilmeysiz. Oşa akçadan payda gelebi, akça ziyan alıp gelebi. Siz bunu bilmeysiz. Allah bunu bilet. Berүүчү rızkı Allah Taala. Biz bir giyimi yok, iç giyimi yok gelgenmiz dünyaya. Hiç nersesi yok ele ketebиz. Ak surupka orolup ilagan boydan geldi gele. Emi ak surupka orolup akırın getip kalabız. Bu dünya Allah'ın dastarkonu, rızkınızdı jeysiz, pütkönden keyin get degende getip kalasız. Otura berbeyiz bu yakta hiçkim. Hiçkim kalbayt bu yakta. Paygambarlar ketken, siz biz kim bolup kalıpbız? Allah Taala şu demek, gelip karаңыз, bu dünyaya gelgeningizdi, ketkeningizdi karаңыз. Geldiniz ele, bir maşineni kul üçün karmap gelgen jok, bir dollar karmap düşkön jok, altın karmap düşkön jok, hem ketkende 1 som karmap ketpeysiz. Saatınızda da çeçip kalat, seldenizde de çeçip kalat, giyiminizde de çeçip kalat, bardıq nersenizde çeçip kalat, kulak sevkönüzde dağı, bilerinizde dağı, bardıq giyim geçen çeçip kalat. Jön ele kepin alıp ketes, özü kepindi dele alıp ketpeysiz. Prosto sizdin avirinizdi jabış üçün, uyatınızdı jabış üçün, koy. Uşun avirin jabıp koyoylu, uşun uyatlı jerlerin jabıp koyoylu devele kepin dep atat. Kepinden anda kabırda paydası yok. Sizin deneyinizden çıkan amalının paydası var. Sizin deneyinizden çıkan amalının paydası ziyanı var. Tuğulganda karаңыз. Eştekesi yok gelgeniz. Eştekesi yok getip otas. Ekönün ortasında tölkü amalı ne kılasız? Bu amanat giyip aldınız. Kayra çeçip koyasız. Allah Taala'nın bergenini işletesiz. Bol kayra getesiz. Allah'ın dastorkonundan jep kettik degende getesiz. Biro unutpаңыз. Hakikatta aytkan, adamzattın mırzası, adamzattın bilimdösü, adamzattın danışmanı, bütkül alamdın rayımı, Muhammed Resulullah aytkan, tuğan,
Түбөлүктүү жашоо ахирет. Өлгөндөн кийин тирилүү бар, Аллага жолугуу бар, дейиш бар, дозок бар, тараза бар, махшар бар, пилсирот бар, кабырдын азабы бар, кабырдын рахаты бар, ахирет бар. Ал түбөлүктүү. Ким бактылуу болсо түбөлүктүү бактылуу, ким бактысыз болсо түбөлүктүү бактысыз. Буну ким айтты? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, баарыбызга Алла таала узун өмүр берсин. Аз дегенде 100 жыл жашайлы. Көп жашаганды тилеген шариятта тыйылган эмес. Көп жашайлы. Бирибизге көп жашаганга дуа кылайлы. Бирок ахиретти унутпай жашайлы. Ахиретке даярданып жашайлы. Биздин чакырыгыбыз ушул. Ислам дининин чакырыгы ушул. Жашаңыз. Акча табыңыз. Ким кой деп атат сизди? Адалдан табыңыз. Алланы унутпай табыңыз. Алладан коркуп табыңыз. Бирөөнүн акысына кирбей, бирөөнүн акысын жебей, бирөөнүн малын тартып албай, уурдап албай, жалган айтып албай, адалдан табыңыз. Ким жок деп атат? Бирок намаз келди, намазды окуңуз. Токтоп турсун дүйнө. Дүйнөнүн кулу болбоңуз. Дүйнө сиздин кулуңуз болсун. Дүйнөнү сиз башкарыңыз. Дүйнө акча сизди башкарбасын. Ады укта десе уктап калып, тур десе туруп, ал менен ажыраш десе ажырашып, бул менен уруш десе уруша турган акча ким? Ким ал бизди башкара турган? Сиз акчаны башкарыңыз. Дүйнөнү сиз башкарыңыз. Алтынны сиз башкарыңыз. Бардык дүйнөнү. Тилекке каршы биз азыр акча уруш десе урушабыз, тиштеш десе тиштешебиз, өлтүрүш десе өлтүрүшөбүз. Ошондой эмеспи? Ажыраш десе ажырашабыз. Акчанын кулу болуп калдык го. Не намызданасыз? Өзүңүздү карап көрүңүз. Бүгүн кандай болуп атабыз азыр? Bir туган менен соттошуп атат. Акча үчүн 5-6 баласы ортодо ажырашып атат. Акча үчүн кан төгүп атат. Баруу жокпу? Дин дос кылат, дүйнө душман кылат. Дүйнө чеги менен болсо пайдалуу, чектен ашса зыяндуу. Дүйнөнүн мисалы сууга окшош. Мына быйыл жамгырда кыргыздар жакшы эле түшүнсө керек. Өзүңүздүн 1 гектар огородуңуз бар. Ошого тиешелүү суу келсе го пайдалуу. Мейлиби? Эгерде андан көп суу келип калса эмне болду? Сиз ойлоп атасыз, дүйнө көп келсе мага пайда деп. Дүйнөнүн мисалы суу. Чеги менен келсе пайдалуу экен. Ашып келе турган болсо зыяндуу экен. Талкалайт экен бул. Дүйнөдөн карабайсызбы? Дүйнө узакка барбаңыз, Кыргызстандын өзүн эле караңыз. Эмне деген бийлер, эмне деген байлар кандай болуп атат? Ошон үчүн биздин жүрөгүбүздөн дүйнөнүн мухаббаты чыксын. Колубузда тура берсин, ыргытып. Мына микрофон дүйнө ыргыт деп аткан жери жок. Мына акча буну ыргыт, өрттөп бер деп аткан жери жок. Жүрөктөн мухаббатын эле чыгарып койт. А каяктан билебиз жүрөктөн мухаббат чыктыбы, чыккан жокпу? Намаз учурунда билебиз. Азан айтылганда, Алла чакырганда, Алланын чакырыгына жооп бересиңби? Же акчанын чакырыгына жооп бересиңби? Ошондо билебиз. Алланын өкүмү менен нафсинин каалоосу экөө бирдей келип калганда билебиз. Сиздин жүрөгүңүздө эгер Алланын өкүмүнүн улуулугу болсо, Алланын өкүмүн аткарасыз. Алла айтты, бир туугандар менен жакшы мамиледе болгон. Нафси айтып атат, акча үчүн не болсо болсун. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, жараткан Алла субханаху ва таала берген жашоону кадырлайлы, барктайлы. Алла тааланын берген жашоону сыйлайлы. Алла тааланын берген жашоону ахиретти курайлы. Кур'ан-ы Каримде Карун деген падыша өткөн. Анын байлыгы төөлөрдүн кервендери казыналардын ачкычтарын ташыйт эле. Карун деген бай өткөн. Муса пайгамбардын доорунда, Муса пайгамбардын заманында, Муса пайгамбардын туугандарынан ошол Мисирде Карун деген бай. Муса пайгамбарга Таурат түшкөн. Муса пайгамбар айтты Карунга: Карун, зекетиңи бер. Бейбечаралардын акысы бул. Карун аябай бай. Муса пайгамбардын айтканына тил албай. Муса пайгамбар айтат: "Эй, Алла берген байлыктан берип койсоң кембагалдарга.
Dese Allah kayaktan berdi ele men özüm tapkanmın dedi. Men özüm ilimim menen, özümdün küçüm menen, bugünkü күндө da ошондой адамдар жок эмес. Karun'un partiyasındaki adamlar var. Allah bergen mal mülkten berip koy zeketini bebeşaraga dese, yok, al özü tağып alsın. Men kıynalıp taptım, men taptım, men degen narayt deydi. Şoçu tuğanlar, buna Allah Teala aytып atат Karun'a. Biz bergen baylıktan bergin deydi. Barın bergin degen jeri yok. Biz bergen baylıklardan kebirin bergin de otar. Karun aytты, yok dedi. Kayaktan bergen. Men özüm tapkanmın dedi. Musa Peygamber ekөө ortasında gelişpestик bolup kaldı dağı Karun öçöşüp kaldı. Açıktı, adilettүүлүктү aytkan açуу bolot. Bирок onu туура түшүнбөдү, сабак албады дагы öçöşüp kaldı da токтоп туруп мен Musa'nın orduna koymasam bolбойт деп kaldı. Күндөрдүн биринде bir gelinge öte çoğun krupный summa, çoğun akçanı jaldап, oşo gelindi zakaz kılıp бүгүnkү söz men ayтканда jalaga daярдады. Musa Peygamber şu adamlardı топтоп, Allah'ın hükümlerini jetkirip, түшүндүрүп, баяндап, дават кылып атканда, ошол аял turdu da aytты, ey Musa, sizin dininizde zinakorдун hükümü kanday dedi. Musa Peygamber aytты, racim, taşporonga alıp öldürүү dedi. Андай olsa siz men menen zina kılgansız dep ошо ayta aldı akça. Şaytandын күчү, акчанын күчү менен жаланы караңыз. Пайгамбарга айтып атат. Siz men менен жаман ушу ойноштук, арам ишке баргансыз, зына кылгансыз деп атат. Өзү пайгамбар зына кылбайт, зына кылган пайгамбар болбойт. Пайгамбар таза болот. Musa Peygamber andan keyin aябай сүрлүү, айбаттуу пайгамбар эле. Ey, seni kim daярдады? Aytkынчынын dese korkup ketти dagы. Karun деп айтып берди да баягы. Ошончо адамдардын арасында Musa Peygamber daroo саждага жыгылды. Allah, ушундай абийирсиз иштен сактап калганың үчүн сага шүгүр деп. Ушунчо адамдардын арасынан жаладан жала да сажда кылды. Сажда кылып Allah Taala'nın алдында башын көтөрбөй, Allah'a tasbih aytıp, Allah'a hamd aytıp, Allah'a sana aytıp durdu. Allah Subhanahu ve Teala aytты, Musa, başını götür, buyruk ver, jer sana, jer senin buyruğunu atkarganга tayar dedi. Musa Peygamber turdu dağı jerge buyruk verdi. Ey jer dedi. Adamga emes, hayvanga emes, jinge emes, jerge. Ey jer, Karun'du, jutkun dedi. Baya Karun bay, aşığına çeyin jer juttu. Akırın dağı jut dedi, bar baltırı, tizesine çeyin jer juttu. Jutkuru verdi, jerdi, jut. Kindigine çeyin, köküreğine çeyin, moyununa çeyin. Al bakırgan, kıykırgan, ökürgönü, jaldıraganı, Musa beni geçir, meni saktap kala gör, boldu, kaytalabayım. Ayvandık menen getdi, ittik menen getdi. Aytpagan söz aytsan керек. Ölüp atat da. Musa Peygamber başına çeyin jutkurup saldı dedi. Jut dep turup jutkurup saldı. Allahu akbar. Peygamberimiz aytты, bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karun'du jer dagı ele jutup baratat dedi 1400 yıl murda. Kıyamet günge çeyin Karun'du jer jutat dedi. Anın baylığı, kazınaları, angarları, cavharları, altınları, açkışların, töölördün kervenleri taşıyıp ele, alar ne oldu dese, adamlar uşunday söz tarkatıştı. Uşul Musa Karun'dun baylığını alış için uşu işe vardı dedi. Karаңызчы. Karun'un baylığını alış için uşu işe vardı dediler. 3 günden keyin Musa Peygamber ve Karun'du jutkurgan jerge baylıkты taşıttırdı dağı baylığın koşa jutkurdu jerge. Oşonço baylığın koşa jutkurup saldı.
Emne üçün бұл оқияны айтып отам? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deyit Karun'a. وَابْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ. Ey Karun! Sana Allah Teala'm kança dünyada mümkünçülük verse, oşolar benim ahiretimde kurup al deydi. Dünyadan ürüşüngde unutma. Sana kim jakşılık, Allah Teala kanday jakşılık kıldı, oşonday jakşılıkты el mene bölüşüp koy deydi. Allah Teala'm bizge sizge baylık verse, ahirette kuruş için bere degen. Karun'a aytıp, Allah Teala bardık adamzatqa sabak berip atan. Ey adam alası! Allah Teala'm bergen baylıktan ahiretinizi kurup alınız. Allah Teala'm bergen beylikten, mansaptan ahiretinizi kurup alınız. Allah Teala'm bergen sizge mal, can, dünyadan ahiretinizi kurup alınız. Oşon üçün Allah Teala beretiken bizge. Demek ahirette kuruş üçün, ahirette buzuş üçün emez, ahirette kuruş üçün. Bizden her bir sözümüz, her bir kılgan işimiz, amalımız ahiretke getet. Tuğanlar, oşon üçün jakşı amal kılaylı, jakşı söz söyleyli, ahiretke dayardanaylı. Bugün jolukkanыбыз orus aytmakçı случайно emez. Taqdırda bar eken. Bugün çoğu yüzdeşebиz. Kişine az bolsa da imandaşabız. Didarlaşabız. Allah Teala'ga çoğu namaz okup, Allah'ın çoğu zikir kılıp, Kur'an'dan okup, Peygamber'in hadisinden okup, biribizdi jakşılıkka ügüttöylü, biribizdi jamantan kaytaraylı. Eki nerseni suranıç Allah üçün. İbadatты koldan çıkarbaylı. Ekinçisi davatты koldan çıkarbaylı. Özümüz ibadat kılaylı, jana inşallah başkalarga davat bereyli. İbadat menen davatını bir söz menen düşündüreyim. Akırkı sözüm uşul. İbadat degen, men özüm beyişke girsem boldu. Davat degen, Kırgızstanda 7 milyon kalk bolsa uşunun bardığı beyişke girsin degen. Oңой ne eken? Qarıgan kişiler düşünet. Mektepte okuğanlarla düşünet. İbadat degen mına, davat degen mına. İbadat degen, men özüm ele beyişke girsem boldu. Davat uşul, Koçtöbönün bardığı beyişke girsin. Aksının bardığı, Jalawattın bardığı, Kırgızstan, Orta Asya, bütkül alam beyişke girsin dese, uşun üçün davat. Davat ibadatka çakıraylı, Allah'a çakıraylı, beyişine çakıraylı, Peygamber'e çakıraylı, jakşılıkka çakıraylı kıskası. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday Allah'ın yoluna çıkıp, bütkül adamzatqa rayımdılık kılıp jetkirgende hareket kılaylı. Hareket kılası inşallah. Vakit bol kaldı. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin. Jaratkanın barımızın günölerimizni keçirip, darajalarımızды beyik kılıp, omatыбызды berip, elibizge, jurtubuzga, mamleketibizge tınçlık, amandık berip, faydalı jamgır versin, ziyandı jamgırlardan saktasın. Allah Teala'm barımыздың işleribizdi oңунан çıkarsın. Ahiretibizdi kayrılуу kılsın. Dünyabızdı berekeli kılsın. Ortabızga ıntımak, taza jaşoo, kiçbeyillik, şükürçülük Allah'ım nasip kılsın. Jaratkan Allah'ım barımızdı baktılуу kılsın. Kayerde gana bolboylu Allah'ım berekeli kılsın. Kadam kadam özü jardam bersin. Allah'ım özü koldosun, özü korgosun. Daima tuğra jolga joldosun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Birahmetike ya Erhamer Rahim.